Ka United Democratic Party kalapan pau pa haduk mentah lak ban pedang ya ke siti enokam jong General Secretary ba Jimino Motho namar enhap ban bisyar pat raya ka cingalang jong ke parti ka ban salangsian. Keseng kalau pedang ya siti enokam jong ba Jimino Motho u presiden ke UDP ba mat ba long do ulong ba ha ke siti ba Jimino ulai tang ka daw simet bat ya kan siti endang ya keren ha ka cingalang ka ban salong. Bat nakaliang ubamat ba ula kentaj bakandai ka cingdu ka bakraw na ka cing no uba Jimino ya kaseng da ka baong bakaseng hi kadon ga cingi trelang bat ka cing uba Jimino ya UDP kadai ka cingdu ya uparlong kumta anom la banrai tang da presiden marway henry ansai krensani bha hapo ka cinyalang bat hap deng gi cingcia ka sang perthai bat hadien ga cingmino MLA barem uba Jimino Motho na ka United Democratic Party ka Meghalaya BJP ka Lifeway Trek ujamang kalapan pau bahkan pedang sumpah ya uba Jimino ada urai bandrung sikaseng unong aitien ka Meghalaya BJP uba Mario Hom karkrang ulapan pau uba watla kampat don kano ka cing keren ka batikena haduk menta henrai ka parti kan pedang ya ka cing wandrung jong uba Jimino haot ka BJP ka pedang sumpah ya kino kibekwa ban yaso bat ka parti jongi lada u Dr. Jimino Motho unyaso kan long ka cing kerku ya ka parti namar ka cing tibet bat ka cing sempang chung u bat ka ka ba udon kan kentio ya ka parti ka jongi ka cingkang jongi ka ple laong uba Mario Hom karkrang bat kumban supkan mahong ni uba Jimino Motho ubadai MLA barem bat unong nyelam barang ba aku UDP ulam mino na ka parti hadien ba ulay so lapalat sipusnem hak cukupor ba Jimino Motho ul enoru ya kakam kumu honorary advisor jong keserka celah bat katkum ka siti baliok pedang u Dr. Jimino ula IT ya kendek siti enokam nado ka arpo trek ujemang da ka bapan pau pakadai na kadaw simet bat kikam ki bomla ban ker namar kidaw ki bomla ban ker ngabu ya kendek siti enokam kum udkot jong ke parti bat pelat ru kikam bangabat mentah kum uji neras keteri naduk mentah